Kopivosian day Diosu ay tabinay ko nga vi idi Kristus, kuma day ko izonon kavavago. Okon ko humansan to ko day kasanangan, doon pamagunan diti, nga muzu kuma day tana dadandi, idnombo da sihiyon di Tuhan, ipatuduvan dato ko, do katumbazan dato ko, o tinan dato ko, imiho da apatay, da popomit di tinandaw na bantog.
id ngan di tamang, di tanak, di spiritu tabitwa. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, iko ginabahan kiningan, iko pisan di spiritu tabitwa. Miyampay na Diyo sa biyabi. Tapi na ngabi, iyabal tabasi tadabay no. Minggu bay no, ko takaw o kamoy do, kinasihian di Tuhan, transfiguration of the Lord. Hindi ko ihat ako, kalati ako. Habi po ko sa timpo da babay na diti. Isat ako nga, masiti kibado kahanan. Kabahian, kasimbanon, pondahiyo. Teka, pondahiyon, mohon ako, da kapasizan ako, iaw pa tunod. Hindi kano po makiano da kahingasan, kompunan, montok di timpo i nakapamidosa tako. Kano mga kondodosa nga midot ako? Puputonda na didok tako sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso, day di kiningan tabakas day di su ay tapinay ngabi. Do nakapamidosa so koso. Saban ngabi ko, amid boss ngabi ko, iduno inayman ko, iduno iaw ko nangasan domimang, maza dohasa ko, maza dohasa ko, maza dohasa ko tagasokoso, itinapogi na makinsiyan so di Mary, iobitwa pointi hambus hahangay, Sabiabi di tasab sang tingabi. Diesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Doy di Tuhan kiningan datakaw. Kikasyanan na dadi datakaw kiningan tabakas mamuhiyong dadoso. Ngabi datakaw magawit datakaw day kapasizon sa ladjul. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Ano sumambayang? Oy kiningan nakapano dagay do makinangaw dedi tanak o ginaban no. Ngay no sumambayang sikoy do managok dagay dedi suang kozo mazada boss no. Damoy tokito domyampay tokito poin sunduban na dadi do oniting umunda si Canada do mintong do kabantugan no. Mazari Tuhan sa Jesus Kristus tanak no. Imamama si mamalinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Espiritu tabitwa. Kinoingan montok so hihinaid aiso kapupuson. Pamasan, manta dibuk, do kinatimpunan. Angatay no di Tuhan Abram, do huminabus bisay no do, tinga no day tavan, untuk bono iho tambituan ngavi, nung kanu kono. Miagano diho ginumu do sinakagon no. Katumasay no Abram di Tuhan, pinapoy magon di do kapatunod di sido. Bisay no di sido isido do.
izono ituhan. Minagawit yaw do minabus do ur. Di tuhun ngavi do chalde. Do mamadadi diyaw do itungkusan do tanah diti. Simbano Abram do. Oy Tuhanku, Tuhan. Ingkuzo na di do koyho do izono o tungkusan diti. Bisay no isido do. Ngazayzo do sumandak sapi. Itahuto no umul. Sanginan kambing. Itahuto no umul. Sanginan siboguan do kambing biri-biri. Itahuto no umul. Sanginan o tembuhog himbukon. Sanginan o tembuhog asang tamuhok. Ovitay no isido do savia viditi. Papasok ng ngavi pavihio no disido pinapasan ngavi di do pinitaguvang. Nga awi disido pinapas tambohog ngavi. Tubo no dahit bangkay ngavi di o tambohog mangangakan ngavi do tonsi. Nga uzazango ng ngavi di Abram Dadi di tumanob no di otadaw. Kabohong no Abram do nakodop noikot no isido do suminat do no sizan. Katanob na po atadaw tuvong na di imuhay no o pagsusuduvan suduvon misikit do kuminat ay piyahatan di pinapasan ngavi. Ontok no datadaw di do minibatos za Tuhan di Abram di tiya. Patakon ko dahil sinakagon nung ngavi at tanaditi, mantad di papas tatu do Egypt, gisom na dayo bavang tagaso. Ibos di Tuhan. Hano ititiuku sakadaiku. Hanoi diriku sakadaiku. Itu hano ititiuku sakadaiku. Isai di seasonku it mombodo numini zomai. Hanoi diriku sakadaiku.
o ginafo kan sano doi di Tuhan. Tuhan mo ititiuku ang sagadayku. Pembahasan mantad di suat di Santipol dari Tuhun ngawi do Filipi. Oi tabinay ko ngawi, sompu kauno. Do tumanu di kotulan ku do keposizon. Onwo no sabagi do tiuvan ngawi diozu. Ipotitikit di mama sono mimang diti. Om inoboso no izyoho, miaga di kaubasan diozu, do manginobos dagay. Asa sao zono do minanon sunod diozu, om suguton ko iti dabayno, do miampay lomo. Do ogumu ikiula do miaga ko sangod ngawi di salib di Kristus. Katagakano haid o kotutuko diho. Do dizon diho, do kinaingan diho, o takanon ngawi, o ming azo izyo, do nunuh iapatut da, do sovon diho, do ko ikum i. Ino po konunu ngawi isovon diho, do kiguno, nga i konunu ngawi do don tanak. Montok da tokaw, pagunlog kong napoda tokaw nga id surga. O mikot mantad surga i mamamasi i andad-andadon da tokaw. I Tuhan Jesus Kristus. Om sihiyon i disido, ititinan ngawi da tokaw, tay soguno, do popomit-omit di tinan tabantog daw. Man i disido iho, maza di om ikuasa igunon di sido do paposujud do somvinon. Igano oy tabinay om kawangawi ko ginavan ko. Kada imang pokyaha nga kauhi no dadi Tuhan. Hangadon zo ko zo diozu oy kawangawi ko ginavan ko. Izyozuno, ikonsikan ko, omsiga ladya ko. Ibos di Tuhan. Nongo o di tama, itino itanaku, iginobon gozo, o ginongo no disido. I Tuhan miampai Diozu,
Mabasan man tadiabal tabasi tabitwa sinuat dilu. Ang atay no di Jesus i Peter i John i James takat no di nuhu takabas dominoy sambayang. Di maso isido sumambayang imang no sihiw o kokikitanay di pomoson daw. I no po basan daw nga nadadi do miaga do kihap do gonit. Tigogi do kiba do vatuhun do doiho do mamaso manong kibos di sido. Isiho na po nga i Moses i Elijah. I minimbuhay id kabontugan minagibobos isiho kokomoy di kotong kizadan di sido. I gonapon di sido do i Jerusalem. Naikot na do titiodop i Peter. Ikinobangan nga bidaw. Nga minodto daw kozo isiho. Nakakito di isiho di kabontugan di sido. Di duwatuhun. Poing kakat miyampay di sido. Dumamasong abi do tumongkizad di sido. Pobos no ipita doy di Jesus do. Oy mangingya, kay mazan ako zo do iti sikoy diti. Nadi patumbazay sikoy no do papava do tahuhusap. Iso montok diaw, iso montok di Moses, iso montok di Elijah. Aw na koy ho isido do nunu iboson daw di. Di maso isido mo bos, sondot no og gavun. Kong kubay no iziho do hinungong. Montok suang iziho di gavun nga nongo sizan imoki ki iyang abi. Mikot no oho mantad i gavun do. Itino i tanako i songuhun no pihi. Pokinongo no disido. Opo-opo do minobos i oho di. So songuhun po di Jesus. I Jesus do doiho. So ngimizo imakiki iyang abi. Do ontok timpo di. Ay so tonga songuhun do pinoyho diho. Do nunu i nakita diho. Iyabal tabasi di Tuhan. Tapi naik kong abi. Saya dati Dioso nakakinam do tuminakad do nuhun na balo. Tumasan so kiba dati day toko dati nakakinam do okon ka insan nga pipia do nakatakad do nuhun na balo. Okon ko na po dati nuhun na balo, kavas manta di nuhun na balo. Dadi nung first timer, tayo kumainsan lagi. Dati opyumanan Diyoso. Sangyan do, kaikot ko, do doyhoid, kumazan do puncak, peak, summit. Nung doyho puncak, dati opyumanan Diyoso. Dadi mungkin kibahan dati, finally, akhirnya, dati so baino, kaikot so dati untuk, saya akhirnya sampai di puncak. Memang kiba dati kohambus betoko sebab mungkin kumainsan lagi auto ko dati tumbasan. Daya takaw dunto da kinabalo. Idoga sandi nabazan ko tapinay ko ngabi. Ikakal sa papainsikol taon 2000. Tingkatan 6 atas.
Dayho id Datu Pita mo Juntin. Nadi bulan 1 ondom ko po, kiba di kapongazuban, mantad sikul, no, tumakad dan nuhun na balo. Nadi, inapakawang ko na po nga, tuhun kampung, tadbuayan. Nadi, mega onsi ko, excited, sabab kumainsahan nagi. Pukudua, painsadia. Boleh mamanaw kadigayad ba? Buk. Magilulumpa. Izaw nga, menang kiyaha. Nadi, kaikot dayho, pukul 4:30. Ayso nakikito. Inang itiku sa nung kibatuhon, mimbuhay do, makiano takanon. Nadi mo'y napakisogit. Tapi opimanan dagay mega puas sati. Izaw sandi nga untuk diminundok si kay manta di puncak. Oy, kagizakso nagi. Wah! Akhirnya kangko. Dadi di kababago buhan nakatahib. Aw ko na po kahasa nga 28 bulan 2. Nakabal na kibado sinagub na kokodaw. Kalati ko kamazan na sinagub na kokodaw salji. Nadihan sano katunod iti boss ko sabab intangay ko ikamos salji sinagub na kokodaw. Dadi tumazan sa kakita ko di post nga bi YouTube. Kibadi nga ko wah salji turun. Intangay opurak iti tungkat ko. Mega ko sa do aw atumbazan kibado salji. Jadi ita daw bay na tapinay ko ngabi. Miga dinongaw takaw ang pambasahan di abal tabasi di tino. Peter John James. Opimanan diho nabasan diho. Kahoylanan kondosi nagi. Sangyan do naposik iziho. Nakakita di Jesus miyempay di toho ikamazan do hero napatay na. Teko duvo napatay na. Kamazan ko na pa nga Moses Elijah. Dadi iziho na pa di nga gabon. Teko kita di Peter John James doiho miyempay di Jesus. Nadi mega ko sa do kibado pinibasan diho meeting mungkin iopimanan di Peter. Nakotigog no Highland dati sido kiba di boss di sido do mono do kem teko tempat montok diho. Nadi tapi naik ko ngabi mega disusoy ko ditino isalita ko ditino inabazan Yesu nabazan ko sandi inabazan di Peter James John lagi mungkin isa kamazan da mystery dahil kapasuzan da toko teko okon ko natul kamazan da secara tiba-tiba unexpected. Tadi gumuhito ko pambasahan ditino. Tikid taon tapi naik ko ngabi minggu kadubo. Tanda kon ko do transfiguration teko kinasihian di Tuhan. Tadi kapangatulan da liturgy da ko kumazan do kimada significant itia kinasihian transfiguration. Kokomoy no do kinatungagan resurrection di Jesus. Iti no kapasadian da ko dai timpo da kapunagitan diti ilamazan da ko. Kinatungagan di Jesus. Dadi popoyho da ko popokita da ko isay i Jesus. Nagi inantakan ongo toko dayho abal tabasi.
Kiba pipio i makikiya di sidodo nakasasi nunu da nantakan. Na di ongo takaw di tino, nasihiw, tayo ko nakohon ibos nagi basahan di Jesus. Ang ingkuwa i pita James, nakasasi diti. Kasi muntok diho, walaupun migati tiyadop i napiyumanan diho nga kakal po do nakatan minantu daw isiho nako kita gisom nabi nunu dinantakan. Nadi popoyho na gida ko tapi nay ko ngabi. Dayho i nuhu tay ko mountain i popokito do kinatungagan di Jesus. Teko i gambaran do ingkuo i katutuko di Jesus do insan tadaw. Dadi tuminakad isiho do i nuhu di i Jesus poposadia i mokikiiyang abi di sido do id kapasadiaan diho anu i abazan diho do id kapanampuanan diho. Peter, James, and John. Kaya takaw, tumazan so da kongaw takaw isusoy nga bidiho. Paingkwa da nakabaza da kasusan i kapanampuanan diho. Dadi i kinasihian, transfiguration di Jesus papasadya diho. Akan kenapa da kasusan nga ano i abazan diho. Mika di nak bos ko ditino i kapanampuanan diho. O mentok di Jesus tapi naik kong ngabi i kapasadiaan daw sandi i hizab di tama desido mentok na desido. Ino kibada affirmation makinangaw isidana i napihi i tanak da kiningan. Na di Jesus nga kopyuman do osi nagi tapi naik kong ngabi. Amigan nagi da toko, pimanan toko da osizan toko. Habi na kozo id pamanan da toko. Dahil kaposizan da tikid tadaw. Okon ko na po, kasusan. Dahil ka aluwa, maza na da i physical. Katapi, maza nagi ipamusaban da toko. Mamikil toko, magyum toko dalahan. Do ingko do kano takaw do poposimban tay ko magyum takaw lahan do moy do ano i mangan do takaw tagubangan do takaw i masaala o tagubang takaw miyampay paingukab do ginabo. Dadi montok do takaw tapi nay ko ngabi itimpo do paponagitan kapagkwasan agumo i abazan do takaw. Minggu kaduba, teko kasuang toko minggu kaduba, migadi obos ko hide. Okon ko no basanan da toko. Puasa apat nga pod tadaw. Nung tumimpon toko, tamoy mo kibada struggle da toko. Mungkin minggu kataho kaapat sa terusnya kibada ti di confidence, keyakinan da toko, do katanud toko, ano ipokyanuan do panambazangan. Dadi, mimang struggle toko, id kasusan o gumo cabaran. Miga nagi di Jesus, walaupun tanak do kiningan, no pihi do kiningan. Katapi, munay mo isido do kasusan, id oposizan di sido. Jesus, nakabaza da kasusan, maza da kasusan di nataymo di sida da kabontugan di sida, i kinatungagan di sida. Nadi ingkuat ako abakas tapi nay ko ngabi, i Sancti Paul tay ko i abal tabasi di tino, poin ko i Jesus do doyho id nuhu takabas suminambayang sida. Iso mantad di pokyanuan da panambazangan da takaw na po nga sumambayang. Mantad
apart from menahwad nagipuasa. Dadi sambayang papabakas datakaw manak takaw da kahansanan nagi fokus takaw da isay tuduvan datakaw isay datakaw. Dadi mega nagi awangaw takaw pambasan kaysa paing ko Moses teka Abraham si Zan isido nga imbuhay na apod susuduvan suduvan mikit sikit daw kumina dahil pihatan di pinapasan nga bi. Kamazon dayho ikiningan miyampay di Abraham walaupun si Zan ni Abraham dayho no dandi di kiningan miyampay di Abraham. Dadi pinay ko nga bi mimang ugumo tagubangan dato ko habi na timpo da kapunagitan kapag kadasan kapag kuwasan diti hansan da maza di sambayang dato ko kataboy to ko da tumagubang nga bini sabab Jesus miyampay dato ko okon ko sanguhunan to ko da mamanaw pamanan da toko da tikid ta daw habi na kozo da timpo diti dadi kanono tayo mo takaw Jesus tamay mo da miyampay da takaw mamaganap da takaw manak takaw da kahansanan katabay takaw da manay mo nuno iantakan dahil kapasizan da takaw. Mingkakatakaw ito pinay ko nga abing. Kanono, bagubay takaw ikatumbasan takaw. Tumbasan so, iso kiningan, itama tabakas, mononodo daw taban tana. Do sa biyabi ko nunu okito aw okito. Tumbasan so, iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tantayson, nanak di kiningan, nanak di tama, do paguho sa biyabi umul. Kiningan, mantad kiningan, tanabaw, mantad tanabaw. Kiningan, tatapot, mantad kiningan, tatapot. Nanak, okon ko tinodo, sompimyon si miyampay di tama. Maza disido o sa biyabi do na todo. Montok datakaw, tuhun ngabi, montok kapamasizan datakaw, suminundat isido mantad surga. O maza di spiritu tabitwa, nadadi tuhun doy di hahangay Mary, nadadi da tuhun. Montok sabab datakaw, do nakapapak salib, do si body Pontius Pilate. Noon do so isido do kapatazon nahubong. Tuminungag vago, ontok di tadaw kumotoho. Katanudan miyampay di buk do tongbitwa. Maninsabat isido do surga. Pinoikaw do di abananan di tama. Mikot may bago isido. Kabontugan do mambisala di sangimpasi nangapatay. Kapamalintan daw ay may kapupusan. Tumbazan so spiritu tabitwa. Tuhan manak do kapasuson. Muzu mantan di tama di tanak. Miyampay di tama di tanak. Do sambaon bontugon may. Inokobos maza di profetang nabi. Tumbazan so iso Ecclesia tabitwa. Katolik apostolic. Mga kunso do iso kapodsuan. Montok di kapohiyangan do doso ngabi. Mandadandad so di katungagkan di nangapatay. Di kapasuson di pamagunan do mikot.
Amen. Nain baguban di Kristus daid pidondian kebabago, i pidondian daid undang-undang haid. Mantadno do auhi di bos daw o kiningan do pabantaon da tokow daid disido i kokuangan nga bida tokow. Susimban pada tokow nga oy Tuhan bontugo zikoyno. Oy Tuhan, bontugo zikoyno. Do adadi no da do tanda tatalang, do kahintan di Kristus, dahil ko ginaban, pati hambus, dahil vinon, ibuan ngabi do Eklesia. Kanono sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan bontugo zikoyno. Maza do koin tutunan, do komungan dagay, do mamasok, dahil surga, do otohwod na da, o tuhun Kristiyan ngabi, do mamagi, do kotos ngabi, dahil tana diti, di tuhun ngabi, di aw o gonop. Kanono sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan bontugo zikoyno. Do kapagawit na da do bokon, do mintutun di Kristus, di katapatan ngabi di sido, o tinimungan ngabi, dahil ubang Eklesia dagay, maza do papakito zikoy, do lati ngabi, di dahil lahan, do pamamasi dagay. Kanono sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan bontugo zikoyno. Do mumuso zikoy pada toluay, omunoy mo do kiva kalaatan dahil lahan, do pamamasi dagay. Do dumadi do minsingiho, do popohon, do kagiginabo. Kanono sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan bontugo zikoyno. Do kapapakito na da di kaposian, kabinsianan, katuhidan do kinaingan, isontob painkuasa do bokon. Kanono sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan bontugo zikoyno. Sumambayang tokow, muntok deho, isumakit miyampay toluo, COVID hopadam sizam. Do maza do sakaday do kutul ngabi, nos ngabi, paganakan kinobangan ngabi deho, do ovid na da, dahil kubosyan, do dumwapos, dititimpu, do kasusan. Kanono sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan bontugo zikoyno. Sumambayang tokonogi, mentok tuhun ngabi it Ukraine. Oy Tuhan Jesus, magagawit do katanangan pibabasan. Miyampay katangaban kapadulian, humad sikoy dediaw, montok do pisangadan imaso antakan it Ukraine. Mukinsian sikoy diaw, do poto do nuno da kopi mangan, kombakan diti. Magawit do pisangadan diti, do opupusan, miyampay adang, komohigan, do sabya bituhun na kondun, iaiso hasa, it Ukraine, Russia. Kanono sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan bontugo zikoyno. Kanono mikot dahil Santi Maria, tina do tokow, mukyanu do sido, do manampung do tokow, kuma di tanak do sido, ituhan do tokow, Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno pada grasya, miyampay diyaw ikinaingan, obitua kaitanga do sabya bitondu, mabitua ituva di tinanu Jesus. Santi Maria, tina di kinoingan, Pokinsenay sikoy tutuhun ngabi momimidoso, do babay no omantok jam nakapatason sa. Amen. Oy kiningan tamazang, kapapaintahang do hizab dagay do kumaladya mentok do kabantugan di tanak no, itis sambayang sa. Kapapati hambus na dadagay do ohi do kaladya di
iti pemakanan do pidondian ima masuk dagai potundaon mazari Kristus Tuhan sa. Amen. Azo ko na Tuhan kiningan da sa biya bipinangon, tumasa na kubasyano na kotay mo si kay dilaw titakon sa diyaw. Tubaditana om kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon, dumadimay iti montok dagay di loti do kaposizon. Azo ko na Tuhan kiningan da sa biya bipinangon, tumasa na kubasyano, nakotay mo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi ko bas anggur om kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon, dumadimay iti ditinumon do ko sundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko Diaz ngabi, at tayo manadadi di kiningan itama tabakas.
Iti kahubukan oy Tuhan sumambayang sikoy, membakas na da dohasa nga bidagay, mampitwa di ongauhinu itinan ginabo, montok di kapamalamasan di kalamazan nga bipaska. Masa di Kristus Tuhan sa Ituhan miyampay di Yesu, poin sa bato o ginabo nga bi di Yesu. Ano manak, da ka pa ng katahuadan nga bida di Tuhan, kiningan do toko. Totoo tapot do katunod otuhid iti kaladya sa kapamasusan sa. Tamoy mo inombono po do manak diyaw do ka pa ng katahuadan nga bi. Oy Tuhan, tama tabi tua, kiningan tabakas ko so aiso, kapupuson, masa di Kristus Tuhan sa. Tu kapongan na po isido do papoyho di mo kikiiyang nga bidaw kokomoy do kapatazon daw mikot do idi nuhu takabas tabitwa pinaintahang di sido do doy diho i kabuntugan daw do popokito do maza patu di kososyan di undang-undang di propeta ngabi do i kaundasan na po nga maggobit day di kabuntugan di katungagan. Mingkano, miyampay di kuasa do surga. Sumambaz kay diyaw do tamoy monopo do itana. Idumbangan do koladyaan no. Miyampay ay so kapupuson mga sikoy. Ototopot abitwa ko ay Tuhan, itabot da sabya vi kabitwahan, itinapoging da disono da abitwang ititak ngabi, sumambayang sikoy, masa da papasondot di spiritu no da ditingabi, miyaga bahobaw umatu. Moy do ada dida tingabi do montok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patabusok sido nasaga posa da suminuang daid kondasan daw. Minaganoy sido da loti minanak daw kapunang katahuadan ngabi. Minangakib di pinapatak di mo kikiiyang ngabi daw mos. Onuo iti sabya bikaw pangakan na diti. Tu iti no itinan ko ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi untuk napungo imakan min susadap. Nano di sila isasaban insan po da minanak daw kapunang katahuadan ngabi. Pinatak di sila di mo kikiiyang ngabi daw mos. Onuo iti sabya bikaw Panginom naman taditi. Tuwiti na isasaban di sa ako. Isa di batos kababago ay so kapupuson ipatunguan main montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapahyangan do sa ngabi. May na itidaid kan daman dago. Ikatapatan tahom lati do katubazan.
Itinapogi, do masas kay mamalamay di kaandaman, di kinapatazon, kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, ay Tuhan, ilaw ti dako pasizon, misasaban dako pamasizan. Manak, dako punong katahuanan, ngabi, do nagitan si kay diyaw, dako padan day dumbangano, manumpuan day diyaw. O huduk ko so insikoy, do sumambayang, do magi day ditinanom sa di Kristus, o timong sa kanadaday iso, masa di Espiritu tabitua. Anda mo, ay Tuhan, Ecclesia no, pahintongkop, patatongkop, di pamagunan. O mabito na Diyos sido, di kapanuan, datahuad sa kaday. Sangovian, miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Savia di Fado ngabi. Anda mo nagi, itapinay ngabi Dagay. Inungokodop, idi kahansanan, di katungagan, Savia inapatay, id kosyanan no. Tay mo na isyoho, din inabaw da boss no. Kosyanay Dagay, Savia sumambayang sikoy. Dumyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinada kiningan. Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong bitwa, Savia Sancti nakpopon siko diawid po, pus di umulan ngabi. Kanus kanada di kabosyan, do dumadi, do sampi, tumungkus ngabi di kaposizon sa lajur, mangaso, mambantog diaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, di sido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitua. Savia kabontugan, kapantangan nga diyaw no, montok so hihinay ay so kapupuson. Dari pono di mamamasi naug, maza na kapangyaan po yung kiningan, katama si koy damabos. Pagkabasa si koy, oy Tuhan, sumambayang si koy damantan poti tikid talat. Patahuad no, damanak, napibabasan, idta daw nga Dagay. Damazadi sa kanay na kasyanan no. Pagkabasa ka na dato mo, damantad doso, pain tampasi mantad, sabi ko susan ginabo. Damasa si koy, paingandad, di kahansanan, nabituhan, di kay katan, di mamamasisa. Jesus Christus. Hoy Tuhan Jesus Kristus, iminobos de apostle nga bino. Pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kada intong day doso nga binagay, nga day di katumbasan di Ecclesia no, katahuad no, dabanak, da sila da pibabasan, pisan, katanudan miyampay hisab no. Imamama si mamolintap, montok sa hihinaid, ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampahit Diyoso tamoy mo.
kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay i domba ni kiningan, intangay isido, i mangido di doso ngabi di pamagunan. Obituan no, i santob oho di makan min susadop di domba. O Tuhan, mau sami padanda patut kada sumusut itapo. Bosan ko ibas, mingasan may kadodo.
Ano sumambayang damasa sikoy manay mo diti mistrium tabantog papatahwad sikoy da kapanahwadan nga biday diyaw ay Tuhan mentok papatumbazo dagay do masopo do itana do dumadi do magi ngabi do babay no patu di konunong ngabi do surga masa di Kristus Tuhan sa Amen. Tabi na ikong abi, ikaw po da makinungaw da pipyo kapayhan. Sambayang koy man katangaban, miyampay kapanakan do kapoyangan ngavi, toy ko general absolution. Kanjul iti da ontok ko opadamanom tadaw vuhan match, tadaw katahu, tumimpun da jam katahu min sasadop, dadayti id panambazangan Sancti Michael. Beyond Yesu id parish website, montok da kapologistahan. Tridium montok kapasadiaan, semina kapamuanan parish, dadayti id panambazangan Sancti Michael, mantad ko opadamonom tadaw vuhan match, gisom ko opadamvahu tadaw vuhan match. Ontok ko opadamonom tadaw vuhan match, tadaw katahu, sambayang Chaplet of Divine Mercy, buanon the apostolate of the Divine Mercy, tumimpun da jam kavahu dong sadop. Ontok ko opadam tu tadaw vuhan match, tadaw kaapat, sambayang Joliu, buanon the Legion of Mary, tumimpun da jam kavahu dong sadop. Ontok ko opadam vahu tadaw vuhan match, tadaw kohimo, sambayang lahan salib, tumimpun da jam ko tu tahong 4 minit dong sadop. I saw the holy hour do po ompus dititimpu da pra Paska. I saw nagi do kapakyanuan da sambayang, montak kaduduvo di nangapatay do po ompus dititimpu kapagkuasaan om Paska, gisom do Minggu do Pentecost. Nga pakavasaon do mukyanu sambayang, montak kahingasan tuhun sumakit, om kavasa da tumubong da upis mission, montak kapakyanuan da sambayang diti. Kuma di susumbayang ngavi, aw na di tagal da mokligisto, da umampasat da sumambayang id panambazangan, mikot na po tay walk-in. Nga musiti da mo'y papatul di kaumatan may sajatra, tamay mo na po da po'y pakay da takap kabang tadong, tay mas. Tanudon na kotulan da SOP, kapanuntudukan da waden. Po'y kuko po, montak da misa Minggu tabitwa o misa Christmas, pokyanuan ko da mokligisto, tumanud dayho website paroke. Misa katahuzan mitihombus, dadong subab jam kavaho, sumambut pain sakay kulita, kanjul mega atamay mo. Montak susubay kapayhan, beyond Yesu day website paroke, katahuadan. Kanoming kakat, sambayang sinod. Bingkakat sikoy idumbangan no o espiritu tabitwa. Kada sikoy pahagoso daon tingaw. Kada pahagoso kabaswanan. Kapit dagay da itlahan di aw patunod. Toy pihisan di ngahong da kay mansa. Ipisan dagay kiyum sikoy diaw. Moy dakano sikoy mamanaw santanudan. Kazan dait kapasisan selajul, au kansau mantad dilahan ketapatan, anu katunod. Sabi iti pakyanuan sa diyaw,
masuk kumalaja id sabi tampat om timpu idipisan di tamah om di tanah sohi hinay paiso kepupuson. Amen. Ituhan miyampay Diyosu Mayampay sunuban. tiduku kau na mentok sembayang om balakat. Balakatay itongaw hinu sumambayang sikoy oy Tuhan miyampay balakat ikatan sohi hinaid om pati hembuson no isiho do ohi dedi abal tabasi di tanak tantayson nanak no moy do tamoy monada isiho do humizap om tawvi podi do kano dino kabuntugan idisay do binanus do pinakitanan disido intinan daw sondi dedi koy mazan di apostol ngabi daw mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Omi balakat di keningan tabakas koso itama omi tanak om di spiritu tabitwa sumundot na daday Diyosu om tumimpon miyampay Diyosu sohi hinaid. Amen. Buzuno id pibabasan mangazaw di Tuhan maza do kaposizon Diyosu.